Nanko gwatogeni kirinteto chetu na njira hinkinyaniru ritorako kambita Kathure wa Mburugo na tukiambiria na njira ja tukinyera kiri metha yetu ya nteto ni gutwika musiasa Boniface Mongera kuma Bore na chumiritie kwariria cukuru cia Bore East uri thukangi kumania na gutejanirwa ni mubunge Rindikiri Mugambi akiuga mubunge bwithacie kira cukuru cia Bore West ontwaritwa wa Bore bagukurukira mathina ja manene no ntubo wa kibwa irasi bibiega akiaria kurukina uri Rindikiri guchumiria na kubathithiria cukuru ici ni kenda kithomo ikomba gutana mbere na gukiria arito ba cukuru cia Bore no kagitano kau kinyoritie mubunge ojo gwikendikithia kana rwaria kiri bunge nene kenda Bore komba kwethurwa igikirwa kiri ntura iria chitherwa chiri guntu gukumu kenda thirikari komba kwethurwa ikiri ikurukia muswanda juu ja kugaira mbecha guntu kuria kuthurwa kuri gukumu Bore omba kwethurwa igitarirwo uruthuranirite riboti jini mwende Olaiboni. Musiasa kuma Bore na rietwa Boniface Mongera na rokomereria matagite kia mjumbe wa Kontuku na ciumiritie gutaririo ra cukuru cia Bore East ciateyanirwo ni mbunge urikwa Rindikiri Mugambi akiwa aritwa ni bakulukira kaita kakaumo kumania na wasira acio wamwe na aritani untwana baba inge bateumba wita cukuru terora Bore East cukuru cia primary kuna thina ni thina nene muno kintu kiambere infrastructure kwa cukuru imwe gwetwo kethira irachi bimwe biakirwe biatigirwo gatigati ana pita imbwa kukeja kura na bathomaira oku kwa bimwe bitikorogeri imuthetu teri cukuru imwe ana bate cukuru twana tunito te cukuru nto kwethira twagwa turi mirimo ya respiratory nini those maladies irachi bimwe bichugurikirwe kana cukuru imwe chichugurikirwe nto kwecho kwa cukuru imwe chibui na inge chitejaniritwe na tukenda kwaria mathu tukwenda kuthithia Bore rotererwa Bore East kinya bwo ngwandiki bantu no tugutha bwithiruka gontu gwo ibo kumenya gontu gwo kurekere tubonene muno ina wo kwithira kwina ana baba ingi ana ibojoria nite kirachina batina alimu na inkomea kwa nantu kwina ntu baba ingi bathomete gontu gwo bathomete mantu jaja walimu antu ibaye ngo gitafadhali batikia kwona bamwe na kimenyerero na bina mtu kuna instances je uchi gontu gwo kulukina uretie mbunge utonyera notie la masukuru ne ya kuagira na nekenda ukiria kithomo Bore akimuria wikiarwaria mbunge nene na kuona Bore ni utonya mukune ya kuntukura kutalawa ni kokumu na nekenda kariba Bore bona mirandi ira ya na wane thirikari kuntukura kumi fadhali nkuromba mbunge oguntu gwo bwana Rindikiri neshima rene mono. This is not about politics, this is about the welfare na well-being ya twana turatukuza twithomera cukuru iji ketho ti mathomo kinyango mubunge timba kwethiro kinyite na ko nkuria no ntokejo compare na constituency ire nyingi noka compare neje yetu ya Bore kwina mwanzo munene muno. I don't know niki ntukumenya especially atongire baguntu guko batega rutero rwa iguru ndeje West baka generalize bakona ja Bore onde kaliumwe Bore tikaliumwe onde tukenda kwaria moirerio nyawe buthiuru nkite bwiji kwina gontu kumwe kwithara throughout ikwarake ko ndingiromba na giteo giki nene kiri mubunge uwo tukairia nguchokera kari na wi muchore okwa chukuma Bore categorize as handship please kena bantu tubakuza twitetheka kajora nteria cha Samburu county Samburu kwethro itetheka no nte categorize handship please zora uterero isioro and some other semi-arid and arid places ikwethro che categorize tukuma kuza twitethia ntu betu no ntubono tukwena benefit nyingi kwejira no ntubwa places kwethro chi categorize as handship places akiariria mutaratara ya Rindikiri kweyana pakiti cia mitwari wa kariba batere ochurwa ntaira ya kuona rui na nikenda bakarima bari bongwa gitumi mutuyo ntuku imwe yote umba kuthiria mparerere Bore sai ngai tanganire inya ndandite mungau bosho twaringwa nini mbere December sai twachokera kairi ngai enyiya no kwerewa
thai gutigintu kirio antu bugakinya bacokia rito bio term 3 kana bomba kwithira bagichikimu na ire bya nyomba kou nonto tutumira ni jack solution ya kunenkanera mutu packet yemwe ratukuga mantu ya kubwa antu betu batu beteseka rojiro tumaira kinya baba rukundete basefa na the other companies baitito guntu guko no batu tukwenda tetu nyingi nonto topography kana area gwetu especially nabo gaitu kwarite imwe na mio rojo nyaruke na gravity ukwelewa ko ini kwenda nonto tukenda kwalia mali mbecha iteke NGCDF lakini with intervention ya mbunge wangu kusukuma nara kuena resources hiji na lakini utombo sukuma wena kiburi wena orongo weta nare Nairobi ukaidia kwenu kwenu kutebui riraja bunge bara bange bakurira bakiwa kwa iko thoki sukuma kiro bisire cibatere kuthui we sukuma ituretura roje kiripotera Mero TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni ingena chonyo gutweka kariba kamaro iriri wandini ankomo ni bachumirete na kumeneria bobo nene MC wao ekithinjie thaiba nontu bakubatejaniriana njira ya kurega kubathondekera barabara bakiaria ni bataririte mathina jara bokurukira bakiuga kinyaka gita karia kuri na mamborezi kana mathiko nturene ni barema gukurukithia ithanduku ontu baugite ni bwete kinyamana bobo nene gukurukira barabara ene kagitana ndeba kuria atongeria baria babathurire kuigwa bagitonyera na kubathondekera barabara kenda bakona gonto kwega kwa gukurukira antu beto ibwo twaturo atwe turenda mutongorio maendeleo mutongorio kuwa na kebiethakia erware msio nkomora tukwenda imure aleria nwe mkomwera bangere yona nwawigwa kiriro kiao oumure mutumantu ethingia achiari yetu ari kubwana na toro na mame akonjwa 2027 kai kanyoni awaterwe ationa maana yako tumana mame obura mami atwethira nera toke lokera aika twena mathikwa aito akacherua turerwa mburundose keya kwoya ya loi patwe nera twake lokera teka twaga mateza ndoko na eturo patwe totena iman anto parapekwo mochiera kya komberwa thainanga batuma tutanda pekere turo ba motoria barabara ne kendona ngareta sibita na batwe kiriro geto itwentwesebe twengate anto ba enda ikerwa mburundose nete kuinja barabara ya kuya azikone ya ote barabara tia enjoa imburundrosa yantu bongo bairitaneri nya bazika meta iroto kori atere ino twere mheshimiwa Thaiba na antu baraba tutongoretie bali ni baete ndimbecha nkurukia kwenda wananchi na bageme ya wananchi itene bira baba kinyelete wananchi baba kinyetio na yonturuari madiko yatu na yata ndukure yakuro ituro kuma ndukura ya muno aram kabarabare buji tuitayari batu nende kubandilisha ngamenti with immediate ngoni kinyangazwa tanga kama tona na megala ndoko tuna tanda miko sibitali matene bato komondi torete kinado kwa ngoni ankuwa tere tomurungu baba na toa muntonge tobela nantuba tenje daiba myaka 20 nane buru tuchoronge akelenje daiba topeo tonto atoriwa no peo loi ibo hetegeria no peo ingena chini gutwika karina tori bambayo njia igembe centro parina gikeno nyuma ya MCA wao amwendali kuchamane na bona kuberira wera nebo kubathondekera barabara irachiete mpanga monoka gitene gaka kurare season ya mbura akiaria na ukite ontu bobo akagita karia ararenkana ira tenti kiri gikundi kia ambayo iturene riu murithi wa bae na ripoti iji gikundi kimwe gia gikanisa kuma rutenero muringene ndene ya ward ni gitethekete na tenti inene iria bakethero bagitumagira ni untu bwo kwita ngugi ciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo
giki gitetheretwe ni MC wa rutere ruru urawizikeneja Mwenda Ali na nowe munini wa speaker ndene ya Meru County na alikitie kuga ati we na citanirite nikenda bomba gukiri kundi na ningi antu bara batikundine bomba kutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine pe kundi kiambayo mazingira tubareterete tentio ya ite 50 no tukio kintu bara barombete na untubu bukarikite tuwatanirete na gavana mutumo ntwadingia na department yake ya Ijeda youth na sports na ne kundi kiambere kiranda retera tent ko kundi bibinje muno mbangirite ko endira tent GA kwina ikundi kia Murgene kwina kundi kia Mutine kwina kundi kia Twamwari kwina kundi kia Antubeiga na hii program ira tuambiritie kwa empower ikundi mashinani twathire na kwa yana tent tuitete kwa yana check shete bu banki na matu yonde ya ikarika no ntuko na ngwataniro between MCAs wa Meru na gavana yetu Mutumo Ntwadingia ne kundi kiki ambayo tutathiriria bakuromba into binje muno bakunyoba benda kwambiria mantu ati bu banking bakwariria mantu ya ureithi bwa mburi sheria bakwariria mantu ya kurithia njoki na njoki tugomea thai ikintu kikuria sana no ntubo na isire kubwegwa na tukwatanira nabo tukaba support ke subsequent budget yetu rambiriria akili ekwera kumekikira antu banjia bonde muntu ndiarare noro kathikiria tarika eruari antu ibo kumekundine na kumekundine kiono munka idro inabi kibande na winde rende ku support ikundi bya vijana amemba bagikundi kibakiaria ni bachokete nkatho iningi mono kiri MC wao Mwenda Ali nuntu bakubalikana kubage tenti yeji amwe na ite toro itwarombere batu tenti yake mweshimiwa na atwira aturetera na etayukinya within no time au turetera na nkugwa ntubo cokia nkatho na nkiuibo yake mweshimiwa we mutongorio moya mutongorio ikuyandia na baku no imuntu uti worongo no ntono kumiorongo ntukwimwa bakwa ibisa nikio ntorungamite kwa mutongoria waku na wika kwa ndi na nkatho itena kithimi orobaru aringi cokairia mweshimiwa no ntokinya bangatanirwe eke na na gavana wetu twethingia no ntwake akwetho ateko karingwataniro neye into bibieto biteke ya kwa umweshimiwa wetu ari anakilisite nya ofisi ya wasan twethingia ora tukwitikia ni gavana wetu na eta na mbere kwa gavana wetu murungu emutethacia yetu antuki wateneo ke na kuruna kuro bonde uma twai formete nontu twai na thine rui na muntu wende nenda rui nikenda ira twawatane twitwinde twapome kundi na Mwenda Ali kweya atwone twaganecie kundi ki na twetekane nwe na wasiri orwene ire au na chairman na Ali kweya au bonde nyo twawatanire utuka twekero nyandu emisie ndi twawatanite twinde ekuru na ekuru ikundi niki Anti baugite into bibika batethia anene nuntu bakureta mbeca gikundine giki na bombe guciukiria ene kenda batwe ikundi ki tukomba nutetheka ura twirite atutethia nontu na twirite atutethia na ututethia na kwanjiria ruari tukuona utethio bwake kuratu anjiriria na Murungu wa mutharime na itembere no mutharima na itembere no kumenyera ikundi nontu ikundi batu na turi ikundi Mwenda twa support kinya 2027 nwe tukatara ringi ari MCA wanjia wondi Murithi wa banki reportera Meru TV ku majamiri gone ya Igembe njia Igembe Central kiringe nacho ni gutwika kuroba kuma wandi ya Muthambe ni bachumiritie na kuria mbeu mbithi gutigira baguchebaniria na maandamano jaraja bangi kuthithika ntuko ya Narua akiri itura ria Marima akiri kuandamanira barabara ere thukangia kuma Marima kwerekera Karigini na kurekiria monka makutano akuru babani baugite kinya ethira akenya anibaye yaki akwariria kana kuraramika mathina jaraba gukurukira ni babateria kuthithio ntubabo na njire ngwataniro na njirete kureta ndoa kenda mathina jao jakomba kuthirwa jagichurwa ntaira twamera maandamano ni mathirire na ni mathirire obu na tukuma beg that there should be no
demonstrations again na ndakauja boda boda ikuga yutukurikia na iraribo igetekaniria about at the material than the demonstrations. We have begged them that matigakinyie area yu ja kugamana the demonstrations. Ona thirikari yongwa it would also be ashamed nonto nimaretete already matinka na masaini contractor here. Kwa gutoromba ndakajitu ire irari niturae twagia wasiwasi nonto ndakaira ijambere konegana kaire nonto akona unto ugote kodiwega na tutikamenejiana nonto mwana era gwakienda kwa mwira kemugate okamunenkera oryo atetagira kaba koruma metagira na ino tijiana ire jiatekagirwo ruciriko alafu ukarekia gitiratira ku kameretera ni nyoni kana karume gitiratira gwira ukunenkera ino teirio kwa gujiana jetu tibati ko idola ibati ko yokuwa gwikari na toinenkagira promises jiako fulfilika na ito ko maromba daino matuika kam nikenda metikirie contractor okay no the contractor ya barabarani akiri maga kitheragia of late no kandelo sijui tractor mbili zimekuja na ziko kwa site na twacoka twerwa njira ya kuma Marima tu Karigini igekirwa alami of which atumite maandamano manene mono monekana mareta hasara nene, lakini tunashukuru nontu after maandamano atongoria betu ni baregwire kiao gietu na babanga njira ni tukuthondekora of which contractor ni arikitie na gukinya mbuga wira no ukiona ma tractor ni mauku kuma Marima andi kwimana Karigini iria inengeretwe funding ni World Bank neretete changamoto nene muno twariba ajumbe maitu muribiro twaguko nundu nimaremirwe maraima tukona kamaremeto ni gutwakirisha wega tukenda twona njira lakini tugucokia ngatho nundu ri contractor netikirie na ukae introduce gitwi na mbiria ukemana ara ndipu kariani wethera site imbiriga completely ndukana no kana mtu gitoka murungu ala konengera mbia ukena mbira kurura bia na ukakira gake na withdraw na tokena thina na ino timbeca jia thirikari ya Kenya tuga ikari kwalukitwa ki budget kana rugwa contractor hiyo tumemwambia aende ino ni jia ndona na ndona adija gasirori but surely no menya dijo demonstrations iga sawekalika onowo kwenda gutwakira because the road and everything is being done is being run or is being constructed by a donor. Donor kegwa demonstrations ta yuno kaberera. So we have begged them that matigakinyie area yu ja kugamana the demonstrations. Ona thirikari yongwa it would also be ashamed nonto ni maretete already matinka na masaini contractor here. Na tukwirwa thoko ire tuturakuririra ni tugwakirwa ngoroba ya 60 million of which to appreciate na twaga ni thank you muno gia atongoria betu tugwetekaniria twinde ati market stores yu ona yujingi jia county jieku jiomorwe nikenda gutwika flat land ya kwa nyombe gwe kwendekana the ultra modern market which has about 63 million already set aside yutwerwa tija gukora na twetekaniria kauri moja gutimto kauria no mbiere kagitwo na nyombe akiomoro ugakira ki nikenda orondekerwo gintu kiega nkurukia kibura inakio nikenda ntumambirie kuendelea na thoko muthia nteto chetu na nkatho cha mwanya no ntuvo kuthura kurumira nteto cha Meru TV ria kwaritwo ni Kathure wa Mburugu na ngakuromboke bia mitambo no ntukuri na mibango ingi kathomba tukuthuranirite aja station ya Meru TV ya gutigira gwe muraithiria ukumba kwithirwa ugikena ritwo ni Kathure wa Mburugu.